Pemirsa jajaran Perumda Pasar Sewa Kadarma Denpasar tanggal 17 November Sani Lintang nadampin pengerau Presiden RI Joko Widodo. Disampun KTT G20 Ring Nusa Dua, Presiden Jokowi nawanin antuk kerauhin Pasar Baduk. Pengrauh inucap kewigunayang becek oleh jajaran Pemkot Denpasar untuk nyuguhang kahanan pasar tradisional sanes sampun kebecikang melarapan program saking Kementerian Perdagangan. Dirut Perumda Pasar Sewa Kadarma Ide Bagus Kompiang Wirenata Maosang, pai ketandane merasa angayu bagia pisan santukan Presiden nanin nengrauhin genahin ucap. Wirenata ngawawahin Presiden Jokowi sampun rauh ke Pasar Badung kaping 4. Pasar Badung nenten wantah kedadosan genah pengrauh wisatawan nanging teler Presiden RI. Mungguh dados pasar pinih ageng ring Bali puniki pai ketandane nyobiahang dahat dinas majeng pengunjung indik parikrama ring pasar. Ngeninin arga komoditas Kompiang Wirenata Maosang nyabran rahina pai ketandane setata nyelehin penglimbakang arga. Rauh mangkin, pai ketandane sampun memperkanti sareng Kabupaten Tiosan antuk lianan punika, pai ketandane taler ngicenin subsidi majang pedagang, makatah siu kantos 6 tali ring sejeroning pedagang. Ring pengrauh galahi mangkin, pedagang kaicen wantuan langsung tunai ayutan nanggu satak tali rupiah, majang 100 pedagang, sane magenah ring tengah pasar, miwah seket diri pedagang sane wenten ring pelataran. Lianan punika indek kawentenan sembako kalimbakang majeng samian pedagang ring Pasar Badung punika taler tukang suun, petugas parkir, petugas kebersihan. Kauningin wenten siu satak paket sembako sane kebagiang. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.